Angithathe leli thuba nginibingelele nginemukele emagumbi amane emhlaba eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho. Lo bingelela uDokotela Nyengelezwa kaNtshangase Sibongo eSwatini kaNgwane kaManzini. La ngikhona khona ngithude kakhulu nasedolobheni kwi-short distance mawutala kimi uhamba le-kilometer linye ufike kimi noma ke 2 kilometers ngamabomu kanjalo nje. Cha bogogo namhla ngithi ngibuye ngivele futhi lapha nangikhulume nje ukukhuluma lokubalulekile nalokudzinga ukuthi ukwati wena lapho ukhona njengomuntu lokhanza ukuthi ngalesinye isikhathi ungumuntu wase-Afrika umuntu wala e-Afrika ke ungiloku lengiko mina wena noma ungalishaya iKristu but ngiyathi ukuthi wena ungiloku lengiko mina lokho asikuceli kunoma ngangibani asikuceli even ngishona kulaba mhlophe singiko nje sadalwa saba ngiko. Cha bogogo nje kwesinye isikhathi kuyadzinga ukuthi sike sinifundzise inqubomgomo yamawuya enyangeni ngokuthi kubhekeke ukuthi ube ngumuntu loya utihlele kanjani, uthi arrange kanjani. Kune mistake leyendekako la lento abantu mangabe besuka etindzaweni ngetindzawo utfola ukuthi beta lapha kimi batofuna lusito. Ukhanze sinalo lusito futhi olutofunwa tinto letijulile letitithwalo. So uma ngabe kuyinto lejulile lesithwalo isho ukuthi ke lenkulumo kumele wathi ukuthi lento lokusuka ukhuluma ngayo akuwona umdlalo. Uma ngaso umdlalo akuyona futhi fashion. Akuwona futhi umbukiso kuthi nje utawubukisa. Uma utakimi ungedi nalomunye umuntu kodwa wedwana awuyi enyangeni nalomunye umuntu siyevana nebekunene. Ngaphandle mangabe ningumndeni ntohlola kunento tsite lenithusile ekhaya kufe umuntu budlabha nase nihlangana ke nibuthana kodwa nakhona mawuhlakaniphile wena losonzelene kakhulu nalomuntu ke uphume uwedwa uyohlola kuze utophuma kahle ukuthi ngibani lobulele lo muntu loyingadi yakho loshonile. Ngoba uma senita nje into sifule ngomndeni la akafi umuntu noma akafi umuntu kungekho umuntu lodudane naye. Is either sihlobo noma next door noma ngumngani. That's why kufanele ukuthi kusukume wena uyi-one ma interested ngafaka lo muntu ukuthi uhambe kanjani uhlobekile yini bese uyeda utothola emaqiniso kahle. Kodwa nasenitani nonke ngenteka ute ubhancene nalolo kungiyena naye abulele lo muntu bese ke manje masekukhulunywa la so uthola ukuthi mina ngiyabona ukuthi lo muntu obulele lo muntu labasibede ngikhala lana nangu uyayibona lenzaba. Kuya esibhedlela kuba imfihlo. So nibangwa yini ukuthi masenitakisi nithe senimemene nebangani benu seningi 2 3 4 5 seniyamemana is not. Uma weda kimi ngakusida wawubona umehluko director lo muntu lomunye losufuna lusito etekimi yedwa. Uyangibona ngitsini. Ngalelinye ilanga kwesuka abantu baya kuyothwala eMozambique. Labanye kuthiwa bayothwala like eTanzania noma eMalawi. Mabefika le phambili le lo wangena ekucaleni wasimaka ngene la ngekhathi wachaza ukuthi utothwala ufuna kuba injinga so. Kwathiwa masekukhulunywa la ngekhathi wathi ufuna sithawule esifast kakhulu. Sithawule esifast kakhulu ke sisebenza ngekufaka umuntu. Ngifuna ukutshela emaqiniso uhlale kwadi lokho. Sithwalo lesifast kakhulu njengoba nithanza ukuthi nifundo leshesha kakhulu. Isebenza ngekufaka umuntu leyo nto. Ayingasebenzi ngekufaka umuntu isebenza ngekuhlayinisa umuntu losihlobo sakho noma lo ngumngane wakho. Noma ukuthi abeliphuya lolo licakile. Sithwalo ke leso lelinsineni yasuna
ufune kuthwala namhla ngale date loboda ngayo la kimi ubona sosigwili kuba kanjalo ke thola utiyani kwelento ithandzako leto letinemgodi and uma ngabe ufuna kwenza lento leyo udawendelwa ngoba kusho wena sing 60,000 la usibhadala cash leside ebungodi sing 25,000 35,000 45,000 kodwa lesinemgodi sing 60,000 sibhadala cash le sinini funa kube fast kakhulu 45,000 35 25 lapho ukuthi contract iminyaka ekuphila kude lesa 60,000 futhi ugalwa neminyaka ekuphila ugalwa ke futhi ngimugalwa ngile diphoko losukuniketwa dona sengichaza ukuthi ke mabefika lena ke ithi ke lenkulumo ngifuna kuba sigwili ngakusheshsha ithi ke lenzaba makukhulunywa nakakhuluma nalenyanga lo muntu noma naletinyanga ngoba kwaba abantu aba different nje lomunye waye eMozambique lomunye labanye bebaye eMalawi abanye bebaye eTanzania futhi khona lokuthiwa baye eGhana nakhona ngoba nakhona kuyethwaliswa naku Nigeria kanje ithi ke lenkulumo angisohamba nemngani wakho nimemene la ngaphandle ngena kucala ngoba phela nasendlana ngene nonke vele kubekiswe kuthiwa cha lento loyifunako isebenza ngemuntu wakini umntwana wakho makwakho noma baba wakho noma sisi wakho noma bhuti wakho noma mzala noma umngani wakho kwasho ukuthi umngani ududami la ngaphandle kwavele kwanikelwa ngaye yena ngalana nasekufika i10 yakhe ukuthi uyethwaliswa kwentiwa indlela kwabekwa lijokele limadima kwase kusetshenziswa imithi letamenda ahluleka kuthiwa wehlulekile sabe ehluleke kwenta lokuthide kwathiwa ke cha Losa lapho kutawuqhamuka inyoka ifike into yomsebenzi wayo lothide nalothide ungasabi already ukhothiswe into ekusesabe asabe kufa aphuma baleka kuze atos masafa afe angasho uthiwa kuyothwala wehluleka ukugcina umthetho utshelwe futhi ukuthi once waphuma lana wabaleka ngeke uphile isikhathi lesithe ekhaya wafike ufe kani kusethiwe lo longene ekucala la tothwala ufike uyothwala ngaye yeke lana kusimania etinyangeni nememane hamba wedwa uyangikwazi ngitsini ngoba ngenteka uyophenduka umhlatshelo lo hamba naye ungathi wena ngiyanekhude and lokunye nitakimi nibanenge la endleleni kukhuluma lothola ukuthi ngoba phela nibantu abehlukahlukene ukhwalo losirious mbamba ngalento lo munye ngoba kumenyweni nje kuthandwa imali uyabona haya asambeni mase kufika phambili kukhona lobulimalo bentwanga labanye abantu abasuke bethe kutofuna lisito bafike ba-undermine bathi cheers but njengoba ngithwalisa mina kufanele bangikhanze ngiyibillionaire noma ngiyimillionaire noma ngiyi-trillionaire mabefika lana sebayakala bayakhobosa ukuthi awu ngani yena akasinje ngalo lobo bulima lobo uthola sibeda nabo labo bantu labo mina noma ngabe uyinjinga kanjani ugwilike kokuqala kwekugcina bose utofuna lawo mandla nitadlana ngoba ngikubona mina nita nginibone nile ngaphandle nikhuluma ukuthi nithini uyabona mina ngiyakujikisa futhi uma ujike usengakangeni mhlawumbe ucambe emanga labanye bake basibakhohle ifoni esitolo angababuka nje sibacansi ngilele mina ukuthi beta nemali bebeta nemali eningi bathi yasibeta nemali eningi mina ngingenelani namali lana mina ngingenelani nemuntu lo tengenhlito yakhe yonke wathi nikela ukuthi ufuna emandla ekuphila aphumelele umendelo umsebenzi mina ungajika ngisho nama-million la uma utawuda ngekutitshela thona usigwili wena uda ngikutochoma kuqhonywa la kukulomnye umhlaba nami la ngikhona la ngiphethwe emabhubesi mangabe ucabanga ukuthi-ke udasima udala ekhaya ngoba wona unako ude ngokutokhobosa thina la ekhaya njengoba ubona mina nje kukhona abanye abasemva kwami nabasephambi kwami labanengi longobabone siyawathi kubuka sikubona ukuthi lona utitshela uGrandi empilweni so fancy ke manje makefika lana akhobose hayi uyajika nje ujika nawe uyiphethe undi mina angifuni ungitele ngeattitude you understand ngoba ngisita abantu njengoba ngathunywa lo msebenzi nganginemsebenzi wami nami lobo ngichaza engangidisebentela wona nje ngidisebentela wona nginganankinga ngathunywa lo msebenzi ngenhlitiyo lemhlophe ngawumuke lo msebenzi wabantu abazala ngawenda mase siwenda ke sesidibana netichomokedi la labanye baqhamuka ngemoto lwethi inkulu bacabanga ukuthi lapha
ngila kuviwa khona emanti ngelibhoko lapha na uTwetsele sengisho ukuthi-ke ngiloko nje awuyi enyangeni nemuntu ndawu-influence-ana lana niyengane senifike lana lo munye afikelwe ukukhobosa lo munye afikelwe ngilokwana lokwane kweyana nani nani kanti wena u-serious mbamba bese kudistebheka nawe wena lo serious sengisho ukuthi ngiloko nje kunengi bubi bekuhamba nemuntu enyangeni ubona-ke uma esibhedlela kwende kumeme umuntu uze utshele umuntu ukuthi akuphekelele esibhedlela ngoba ungasakhona ukuthi ihambela sowudzinga kubanjwa noma kulekelelwa kuze u-attend i-clinic but mase uthi enyangeni la kunengoti khona phela kunengoti etinyangeni thina nje sinetinto leti ngicabanga ukuthi ngahlala netinyosi nje kahle hle ngalesikhathi mangabe ngitibiti lethi khona lapha na kudlalwa mbamba so-ke sengisho ukuthi-ke noma ngabe ngide inyoka kodwa uma ngabe kukhona tinyosi ubowathi kokuthi la khona kunelokhungana kunekukhanya khona nebumnyama bukhona anginetfusi ngaloko ngitshela emaciniso ngoba bantfu labaningi bayayi-misunderstand-a le nenchubo ke mhlambe kuthiwa live liyengcayelwa live liyahlonishwa nasi uhambile ufika uhloniphe ungayi mawufika la usuke kuyofuna isitho khona ube ne-pride kudadi imphakamo don't yenda leyo nto ungaphakamisi mawufika enyangeni intaba nenkinga ngoba iyakubona ukuthi unemphakamo mase yenda indoda yayo ngalenye indlela sengisho ukuthi-ke bekungiloko nje bengizama ukuchaza ukuthi cha bogogo sikhona siyasita impela hayi futhi ukuthi sine-pride nangabe sesikhuluma kanjena kwekuthi uyabona into uma uyibona yendeka ingachazi labantu labadzala ingakuchazi kumele ukuthi uyivete abantu bayadi njengoba ngishito ukuthi-ke imisebenzi ikhona lapha siyasebenza kunengile ngikwendawo akusikukuthwalisa kuphela lokwa netingulu leti semidimbeni nalokwa nalabafuna imisebenzi nalabafuna tikhundla nalabafuna kuwina lapha nalapha makukhompyuthwa kuvotwa kwentwane kuphakanywa ma-celebrate kwentiwa lokwa bafuna kuba ma-celebrate badume kuyawathi uthi usitakale kubethela likhaya kucinisa mangabe wathi uhamba ngemoto washayisa umuntu uthole ukuthi lowo muntu washona siyakwazi ukuthi sikuguculele sikugezele leyo moto kwanana nawe lelithundi lalo muntu lo nje kunengile ngingakubala kwayona le genge lekhipha tisu nalaba miskherako ngoba kuyoyenda emathundi nabo lokho kunengi sicala ke kuma level laphansi masisebenza sicali kuma level la setulu kakhulu kodwa anginayo into leshiphile kakhulu nginetinto leti nje athi be serious ama prize ato ngoba nato ti serious noma wena bengingakwendela utitshele wena ngoba ntanijakile kakhulu la kithi inhlupho ikathi yanicala kodwa bese niyasijaka thina sinendela into ibe fast mina ngiyathi ukuthi konje kugcineni into la ngiyifakile emtimbeni wakho iyosabela hayi futhi kadzeni kakhulu not over iyobe seyisabele responda mangabe bekungukuthi awethwali uyaphakanyiselwa indoda yakho kushiyana ke nangetimo letikhanza ke emtimbeni ukuthi inkinga takho betinganani lemisi mangiyifaka ifike icale isebenze njengesicaca lesivula umgwaco ibulldozer levula umgwaco la kunemahlasi nemaje khona bese kuyakhanya kuyaphambili emva kwalokho so ngiloko nje ngicanga ukuchaza kunenge ngakubala kunenge kakhulu nje ngitholakala ku7 +2 68 7634 2733 naku7934 2733 noma ngabe nitsandzana kangakanani nemkakho noma nendvodza yakho noma necherry yakho noma ne-out yakho kodwa nasufuna kudala ke imboda wethwana ungambidi umkakho ungambidi baba wakho ungayibidi icherry yakho ungambidi futhi boyfriend wakho because here akudlalwe mashokisi kuyasetshenzwa thokozana.